Ekroba kwenye meng'audho kone akinzaiba kuromba thirikari ya kaunti ya Meru runguru wa biashara nende kubakira antoka rakaitene kakambura na kinyario wa biashara banende bariuga batina kinyabioro bya gutumira kaitene kaibonekete kumeniria kaira mwangaza ni kudhombia ngabana mutuma bakemwira na mwekanya na kiteyo kendari tangu enkuru kinende bedrita bakira kyatongera bange kuyeka ngabana mutuma kenda omba kuritangura kwagirite John Dega na ripoti ye Ekuru barana biashara ba irio biomo kuma thokoni ya Kianjai giciko bunge atigania West ibona nite kuria kwana roko nontu bakao kwa bioro thokoni ino bendagiria into bio biomo irware twetete kuthira mwaka stage twete kioro ekuru baeta no tuthakena twatwa ndiera baeta kioro na baita bakahengwa mwanga oni challenge ngero ekuru bari au stage basumburato na kioro muno kioro bira byaki ba posta kioro kereo Kero kerie ke was kwa tu kora kenda weta chioro na ruero chioro na rebia ora tokenja binge onto kere ikeni kathirikari arabakuga ati thina ya wagi bioro thokoni nu bokurukira inde kinya guntu kwa bakwenderia kuri na riwa rinene bakiromba thirikari akaunti ukurukira rongiro biashara utigira ibochura tumeabure bagekunikagira kagita karaba kuthina mbere na kwendi into biao itokwera inyanto ethingia ato emeaburi turugo ato kachiongo nimo Omwakoro konyore kaboyo kana toele ntuko nonto wariowa iba urerwe meaburu buru kwa heshima kuu imheshimiwa anto ethingia meaburu kere koro baba kenja baba tukwaniana na arerurira batare ng'ambe imeaburu kento bari maina ekoro beto na beto baraba kuringa biashara iba kawa thina baraerwa ito na mheshimiwa ike meaburu gonto na gonto batakinyelo mwaburu wa kaunti inyantu kwemwe ito kwenda kinya kuthera kuthamba njara cietu na roro rwara kunyua kutoromba atire ito konsindwa roro ethokona totoreruo ome tukunda ethoko na tukithamba njara cietu ikagitani wa Karaba umirite bunene uragwari gavana kaunti Meru no ekagwira mwangaza nontu bo merio ya ruayo karakirumanga gavana uri kugagitani akamutuma nto ithingia na arabarombete kagwira otigira na kunengera mutuma kanya kenda karutira Meru ngugi na we gwikura kwenda ibarika nende weni mwanko ngirichire 47 Meru ibo bakamura no bakwenda ndeno roro sana nonto bo mwekoro wetu akawira awo muruma kiumia kionde chumia bionde arumanga mwana we mwetambo noko manto mainge na mweka anyarite ngwe eitare akire kinya abeta kienine baromba kura wake ya kuritera Meru ngwe nonto keitare yare kuna ritere kwanza mwakoro oweto mwakoro atebateri kurwa ma challenge nya mwana nonto murume badu adiani butu wao okay akwethera nto banana mateshi magere arume bo karakere akorobo Woni nde mwekoro inkoramba kawere shimare nene buru kere mwana wetu nto ethingia na mwe time aritere Meru ngwe eitare kere thirathe ataritere Meru ngwe Meru bogo bana right ya komaki kana te bwanto beto akangangia mwana ome aburi eto korombera ekoro baete onora ki reportera ndo cha Weru kuma Kianjai giciko bunge atigene West Beta wa John Thega.